Še zadnji pripravljalni obračun pred nadaljevanjem prvenstva smo videli v Ljudskem vrtu. Tradicionalno bi skorajda lahko rekli, so v goste prišli nogometaši lendavske Nafte in na koncu smo videli visoko zmago Maribora 5-1, kar je seveda super obet pred nadaljevanjem prvenstva. Tu so najlepši trenutki tega obračuna. Težko je bilo mogoče v Turčiji te zadnje dni. Seveda smo zmagali zadnje 2 tekmi, prišli v Slovenijo s pozitivno voljo, zdaj zmagali še generalko. Veseli smo pa, da se vsi vračajo, da že trenirajo, še nekaj jih je v Turčiji, tako da čakamo še te, da bomo skupaj in ne vem, mi bomo dali vse na igrišču, da jim vrnemo to, kar so oni preživeli tam v Turčiji. Sono contento per molti aspetti. Sono state 2 settimane complicate. Adesso tutto sta tornando alla normalità e anche per i giocatori come il caso del Repi, Coto, chi mi dimentico, Luka, Uskokovic, Spiro, cioè tanti giocatori che sono tornati a giocare con noi.